tutingitura tuonaga maundu mega na tuoka muci tukakumeka kogo tuge Nakuru County niwe ati transport niwe determinaga mubango wa town ono ngirora Kenya kuma Mombasa guka Machakos guka Nairobi town kana bururi wa Kenya uvagitwo ria riri yathiite kogo ono ngirora at a smaller level ugaga nacio na mo town makora kuringana na uria transport is structured hari andu maigagirwo hari andu moyagirwo niguo nayo town ithie ikivagaga kogo nituge nitumathamitie na as a county niturekera bia cia kuigana guthondeka a modern stage no tugire atiri mundu angiuka aigirwo ni matatu haha aumite Nairobi na arathi Elbago ningewere hau ni athi mundu ucio na ndana interact na town iyo gutiri ona ciringi atiga kogo na biashara igwikara ciriothi kogo ni a bigger plan to expand the town and increase opportunities. Niguo thengio Mrs. Muigai arauga ni mukenu tondu Nakuru riu netwikite orderly and peaceful. Haya mundu ucio ngi ni mundu rajira atia arajira ukinyire oro hau ukinyiria governor na ni werire andu a Njoro town uhoro wa title deeds hii maneno imefika wapi? Thank you. Wa bere title deeds ni kidu kana ni kinyaine ni muno ownership ya migunda tondu tuonete ati matora maige maria ukoraga andu mena allotment letter na matire na title deeds ona mivango ndungithie vengi na ndungiambia cia kuwikira handu hau na ni ndu wa gitumi kiu tugakena he matora macokete na thutha ndirenda kuga ati currently twina title deeds about 35,000 iria tugukorwo tukiheana imwe ni cia Njoro ingi ni cia Elbagon Kasarani ingi ni cia IDPs ta kuria mwena wa Rogai ingi ni cia Mai Mahiu na kuria kungi guothe na tondu imwe cirarikire hindi no twari na murimu uyu ri tukiuga reke twambe tureke kimera giki kia murimu githire alafu tumatwarire twina title nyingi na ona kuria gutari no tuguthi na mbere kumatwarira. Haya handu turugamaga muno tugiuka Nakuru na tugakena muno tukaria nyama riu hau neta ho bypass ya kwanyu hetagwo Kikope he mundu etagwo Tani Kamau haria Kikope aroria governor Kikope umeciragia atia tondu anga ni mari makirwo thoko ati ukirega. Thank you. So tuge Kikope ni handu havata muno mivangire-ini ya transport especially long distance transport. Yes. Tondu tugaga dereva wa kirori umite Mombasa agithii Kampala no muhakathi akirugamaga thutha wa mathaa Amerika na matatu tondu mundu ucio no anoge na thutha wa kunoga ona ngari yo no ikwe koguo twithirikari ni even national government we recognize the importance of stopovers na nindo wa gitumi kiu ni tukuririkana ati matuku matari haraya President Uhuru Kenyatta ni ari bururi wa France guthie go sign contract ya barabara ya kuma Nairobi guthie Kinyama Summit dueling dueling ni kuga omweno we na lanes igire na mweno we na lanes igire na ni separated na accidents itiricemanagia na muvangire-ini ucio stopover icio de twina cio Kinya Salga ni hari na provision ya parking and market and business opportunity areas kogori wakinya hau uringiraga kando hena handu ngari cikuigwo na hari andu mararutira biashara yo farafara ino kajia gwa kore by the way tondu maundu mothe ni masainitwo rucio twina kindu twitaga public participation Thursday Nakuru town niguo andu makimenya haria tukinyite na ona andu amagatheti ni metetwo na ningiri twariki hau tuyuka ukinya mweri wa May tukorwo tukianjia na igukoro expressway na njoe kahinda gaka kuga ati ona Thika road riria yakagwo andu mageragia gwiciria uria kahana mundu ndahota kuona mbica yo no riria yarikire monire kiundu kinene view Thika road yothe ni ta street imwe kikuma Nairobi guthi Kinya Thika ona Nakuru wona barabara yo yathondeko andu marioyaga 45 minutes gukinya Nairobi uguo ni kuona mundu no ikare Nakuru kana Naivasha na goka gukuwira koguo itura ni atonga immediately koguo ino ni a major milestone na tukiririkane ona reri no igukite Kinya Mai Mahiu koguo mane matura megukira na njireta rionekana miaka ino yukite nego good. Haya mundu gwitwo Njuguna wa Gicamu ni mutongoria kuma kuna Ikuru arajira kama ira governor thengio ni tondu wa kurobe tamaking ya Kiambiriria Chepsir Road in Kuresoi North hewe rorutete niguo Njuguna wa Gicamu aranyandikira message wa Kiambiriria Chepsir Road kuria Kuresoi North. Thank you. Na ku itura ria Kuresoi North ni wega kuga guku ni kuo kurumaga waru iria nene piu
matora maku ma mwisho ruwe nyota na kuu guothe waru iria nyingi ona tutwaraga Mombasa ciuma kundu kuu no thina uria tukoretwo twina guo mahinda mahitukite ni ati ngari cia kinya the main road kuingira na thiini ugakorwo gwi thina muno koguo barabara ino ni twahoire munene wa bururi na igikorwo ni etikira na kumanagia na hau iki tendered ni rahiano gwi kambuni etagwo China Wi na marauga by end of this February ni tugukorwo tugi commission guri wira ukianjie kwirutwo na matura mau namo ni megucinjia na tugaga when the cost of transport iguru muno uguo ni kuonania waru yo ready mundu rateithika ni mwene ngari tondu na akiona ti guteithika bia cio thirathi repairs koguo barabara yo nayo ni gukorwo ikihingura matura mau na njira nene muno aya turi hau ha barabara he mundu ajira Kamau kindly ask His Excellency Governor why the main road within Subukia is not tarmacked as President Uhuru ordered. Contract yo ndirikite na no wega kuga barabara yo yanjagia mwena wa Solai haria Bahati igoke gathiruke kaumira hau koguo contractor ucio ndarikitie na kiraniro kia munene wa bururi ni tukumake sure ni gieko koguo contractor ari on site ni ndarihitwe bia tarihitwo no ariho ni tukuona uria hekurika. Haya, by the way Governor riu tucoka mona wako hanini ciuri iria ingikonde nacio o magithia na mbere na gutuma na ikuru ni gukwitwo muno ni atongori MCS na ni gukorwo na ithurano by elections akigetha ndiwe wita governor mutongoria wa andu aya ukiuga atia? Ni wega tuge ni tukoretwo na atongoria tatu Lakeview, Hell's Gate na London aria mahurukire mwaka ucio hitukite na nitukoretwo tuna by elections imwe ya Lakeview na riu cia London na Hell's Gate ni rathi na mbere na campaigns cikuo na tuge ndoria wavatani ati kaingi andu magiciria mutongorire megucagura maraga mundu uri kuhota kumarumbuia na thondeke maundu mao na ni undu wa gitumi kiu ni ngumahoya ona riu tondu ni hindi campaigns cirathi na mbere makorwo na kamweke ga kwaria tondu a leader determines the progress of a place agikwo ni MC reward yake na miario ni gukorwo ya bata muno ni ndikia makia Jubilee koguo ndira support candidate aito a kiama kia Jubilee na muno makiria ni goretwo ngimera handu ha guthiuruka andu makianagirira reke gukorwo na conversation nigo ri mundu aingira mundu mutari na kiriko nake gutikirio ukamuria koguo ni wega muno hakorwo hena kamweke kandu kwaraniria na aria mamacagurite na maririkane ati githurano mundu uri uragia ni ucio wacagura kaingi kwina by election igukaga andu aingi kuma miena yothe angi makenda kuonania kiama kiao nikio kina hinya gukira kiria kingi no umenye wewe muikari wa itura ri gutiri kundu mukonana na kiama mwarikia gucagurana kiria muri onanaga nakio ni mutongoria ucio wacagura ucio wathuro ucio waingira good thank you no wacira na ne mage kuigua governor murimu uyu mutwarite atia Naikuru murimu uyu wokire maundu maya marehirwo ni corona tuge Naikuru ni town iri on a major highway koguo rira murimu uyu wokire na muno muno rira wakoretwo uikarire matereva ma highway aria mathia na marori Naikuru ni rari na handu haritu muno tondu ni turi na inline container depot mwena wa mai mahiu no ni wega kuga ati kunyitanira na ikari na atongoria community leaders ni tukoretwo na major sensitization na no juge ta muthenya waira turari na mundu mwe under oxygen koguo no tuge ono ria turona murimu uyu githie manifestation kana uri ronekana titoria wari hau kavere na uria tungenda kugania ati ni tukombetwo tugithoma mavururi mangi na tukaigwa murimu uyu ni ukite na njira nene muno na ukama ikarira no guku gwitu the strain could be a bit different koguo undu ria wavatari ni kuona uria hii strain issue cia mavururi mau manage iteguka guku koguo na gutuika murimu ni uthiete nathi wega ni kuga ati hario na changamoto na ni wega tutigakige mask cituthi na maundu mara mothe thirikari yugite tuthi na mbere kumarora good thank you tuli hau ha uhoro wa murimu ucio ni ugima wa mwiri mundu ajira ati ni urorete wega health sector they know county ya Naikuru stated state of level 4 hospitals in every sub county na oncology center in Nakuru PG
UGH ni mundu retwo Mustafa thibitari cia konyuwe ni ugeretie gucirora titakuria kungi guthamathamagio turiri mundu gwitwa atia mundu gwitwa wa Jiro aroiga Barbanas machine eno airport ira kwa jeshi no turaigatwo bathe tatire horo wa Nakuru gutwika city no horo wa airport ino hana ikirito igwa ne kurako international airport. Thank you. Tuge riria kuma 2017 tukato twina miario na atongoria na huria biashara na tukauga undu uri umwe munene ukoragwo ugiikarira na Nakuru ni atiria kuravangwo maundu kana ni conference ya thirikari kana ni cia kibiashara makenda kumenya meguthie ku undu wa mbere ukoragwo connection kundu ku muguthie atia ko gikoragwo gutie na connection ya ndege ri mundu kumite mavururi ma nanje kwenda gutumira mathaa mana agithie destination kana ni tourist kana niki na nindo wa gitumi ki tukiaria na national government na hena airstrip ikoretwo ikuyatumikaga no jeshi na diari ya civilian kogo tukigwithania to upgrade airstrip ino tukiheo 409 million shillings na mweri wa December ni twekire twajiriri construction na nituko twina phase 2 area riwe kuraihia runway itu ni 1.7 kilometers no phase 2 igakorwo ya kunenehia runway yo na muno makiria niguo na ndege nene cikote gukorwo cigiuka no riwe no phase 1 yarika nitugukorwo na ndege ya up to 50 seater ugo ni kuga guthie Mombasa guthie Kampala guthie Juba in southern Sudan ni gukorwo ukihotekeka na muno andu acio megukari matirige komo ku matikirita biashara ku koguo Nakuru ni gukorwo a major attraction no ningi tukirora the bigger picture nega kuga uhoro wa city kana gutua Nakuru the fourth city in Kenya tukire na Nairobi Mombasa na Githumo na nitwagikaria tukiyuria niki tutari niguo tuhote gukorwo twi city na nitukoretwo tukiaramia facilities kana infrastructure ya mbere tukiuge niyo airport ntoga varavara yo nene ya gukanira higurwo next week nitukorwo tukiajia construction ya stadium at a cost of about 650 million shillings Afraha koguo Afraha na tugende korwo a modern stadium niguo ikoragwo mathako na mishemanio yothe no yuke ku nigi maundu ta ma fire engine kana emergency support county government ya Nakuru ni turathondeka a modern fire station ni twititie fire engines ugo ni kuga atiriri tugenda Nakuru ya matuko mego kaikoro ni Nakuru different maundu ma ukui kana transport ni tugukimenya the railway ino ya kuma Nairobi guthie kinya Malaba nayo under repair and rehabilitation na niudu oguo arege mekuririkana matuko ma 80s and before Nakuru yari a very major transit town ugo nikuga ni hitukiri mundu magithi mwagithi Nairobi Eldoret agithi Nairobi kuko nituko na indo na twitaga passenger transport ugo nikuga andu aria othe mariukaga there will be a stopover there will be business and so on na nigiodo ukoni city nyega kugweta ati maundu ta mamai tukoetwo tukigweta kuri na major dam itagwo Itare dam ni agiria na gathina kidogo ka ungumania no tukoretwo tukihoya ati mahitia ma andu eri atatu a officers a thirikari matiagirirwo kurugamia project iroka guteithia millions of people koguo ni turaria na national government tuone ria to unlock the notion wa mai na niguo nayo town ya Nakuru na matura maria maidigiciri tukoro twina mai Itare dam ene dironete ene hwai magatheti ni hwayaga mohoro-ini mukiaria uhoro wa demu yo yajie gwakwa na nigukira aria makihuraga makauga Nakuru de fatie de kinya neire gutwika city aria maikuraga gisiasa he mundu ajira ni arakarire etagwo Thairo John Thairo arauga ni kamaudire mukenu ni todo wa governor ri guto nyagania stage cia Nakuru ni tunogaga muno guthie maguru kundu kuraihu na ringi mundu ena mirigo ni twamenyerete tuma Nairobi ire twakinya Nakuru haria gucuka ngari cia moro irio hau riu thiko ici ni wambe uthie kuraihu na wina mirigo riu arauga ti mukenu koguo ngari icoke handu hamwe gwiciria Thairo ni twaigua maoni make
na gwiciria mivango ine tondu kiria twinakio ni a temporary arrangement ni tukurora which particular areas cigikorwo ciguhaniriirie no uria ngugite hau kabere no ngirora mataoni manene ona ta Nairobi ukoraga railway kwina kuria andu magumagira railway ugathie Kencom ugathie Mashago so kugati matatu ciothe iriukaga handu hamwe na cioka CBD na CBD ukaragwo ye unmanageable na ningi ni tukoretwo tukiuga ati ndukwenda ati town ire ati no one street ni kwa do the mari no wathio na mita 200 awi gutiri na biashara ni gwathirire koguo our biggest agenda ni kwaramia biashara na ona angikorwo mundu no ya tuk au mahaha athie haria no atiga kingotore kuri mundu ucio wa tuk koguo town no irarama no turahe andu wira na opportunities aya BBI ne ginyu kwanyu of course ne ginyu riu egukire ho assembly ya Naikuru ndio ngiuga ati we governor uhoro wigi BBI ne guteithia kana ndiguteithia tuge BBI signatures ni rahitukirio muthenya wa ira na riu cigoka county assemblies na ithin tukwata tukiaria na aikari a Naikuru na ona muno at this stage the county assembly of Nakuru na tugenda gukorwo turi county cia bere among the very first counties atukoitukia BBI tondu ni tuwi within BBI maundu maria mandikitwo ma Naikuru ona mavururi mugima na ni wega kuririkana ati ona ngwe vururi mugimari Naikuru ni mamwe matura maria magumirwo muno na niturona BBI no ri ithondeketwo irenda kuga atiri tondu Kenyans meciragia ethnically na ithu tukauga at the top tutigikorwo na itita ithano uguo kana mugwanja uguo niguo handu uguo twiragwo no kavira igiri ciri iguru ri citigikorwo ciri ithano kana mugwanja niguo ri o mundu akeigua a part of the cake koguo tukona kungigia na thayu na ithurano cikorwo citiri na tension the first beneficiary ni Naikuru tondu ku tension ni kuyajagia wakere twina constituency ithano constituency ithano ri o constituency ro kana milioni igana rimwe kuguo ciothe ni $500 million shillings $500 million oge she translates into bursaries into schools into markets ne bia nyingi muno cia guteithia itura ritu uguo ni kuga